Hi kakanakan, dahil nga video, ibaga lang kinyayo nga, dahil nga panahon talaga nagado, titatao nga mapagsamantala, samsamantala ang damat, dahil nga panahon nga tatta nga kwa, amok adati nakita yung mat siguro nga fake news, dahil ka fake news matamat nga paypayso, nga agiwarwaras da nga ibagbagada nga tisaba, tisaging, banana, nga rod, kat makaagas ka no, ti sakit nga COVID, nga rod, COVID-19, ti coronavirus. Kat agit yung mat nga tattao mat nga mapagsamantala, aglako damat ti saba, nakangingin na ti panaglalako damat ten, tapos dagit yung mat tao nga daduma, apurado damat nga gumatang mat, nga galamat ti kwa, ti saba, tamamati da nga rod mat, ka fake news mat nga rod dayta. Hangkay unay nga mamamati ti fake news ta, nag-date tatan ti mamati, lalo dahi ti arti tayo amin internet tata. Dalabasit nga i-post dahi, share da, mabasa tayo, mamati tayo umatan. So nga dapat, basaan nyo nalalaing. Kitaan nyo no legit, dagit ang agpo-post nga kasta. Kadagit yung nga tatawag agsamsamantala. Bastos kayo mo, tangkay nga kastama nga agsamsamantala mati panahon tata. Agasan nyo, dati lalaki di tayo ti kwa, ita, yung ti kalsada nga, kuna nakidin, ungwak ka na di ubat na, ta ikan nakti saba. Kuna na, ungwak ka na di ubat na, ungwak ka na ti ubat na. Sukat na saba, ikan na ka na ti saba. Nyari ti pagkungkuna ngay kinyakon ngay. Wan, ore kas ti tit suraek, ada ti panunot ko, hanga kasta nga kwa, paungong ta ubat mo nga kwa. Nagbastos ka man, nagkakudjay-jay, yung ti daya. Nagpabagatan nga rin isong natatay. Nagpa, kung kway baga na nga ungong tubo na, sukatan natin sa ba? Bastos.